Kulumak lixchale sil liqaqua Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Tofanakle Jesús kirat nahe blitenamit hokwe blistolo utkishtire Salishkohriban lach Moisés, shekohlak eblach tzib utelach parisei. Chepanu ut chepap chishunil liteshye ere. Apanan me panu hok nekeshpanu eban, shpanak nekeshye utinka nekeshpanu. Ashal al liiq nekeshbak ut nekeshke sashpene itenamit. Auteban chemokorikin ruh ruqeb nekerach rekasinkil. Chishunil lalacheshpanu, yalrenak ilbilakeshpane itenamit. Nekeshyu lisloklach etalil ichakarab chishpekeme hokwi chirwe listel. Ut nekeshtik saob ru lire liraqeb. Nekerach kwang chishkolomil limesh, nak nekekwak ut nekeshsik lishpen nachech saeb lichutlebalkam. Nekerach nak tekech sailale chol, saeb likakil hokwi nak tzolonel tekyekhresh paneb litenamit. Autlaesh mishkule chol shkawainkil ach tzolonel. Shpanak khun akhwi ach tzolon ere, ut chehunilesh laesh erit inerib. Maani chityekwi qatyukwa, saruk chichot, shpanak khun akhwi leyukwa alikwan sachosha. Shimokochishkule chol shkawainkil ach kamolbe, shpanak khun akhwi lach kamolebe aan li Krist. Li anin nim shkwankil saiyang aanak ach angel cheru. Li anin nash nimobresirib takubsir shkwankil, ut li anin nash kubsirib taterpusir shkwankil. Ratin likakwa